Jatawe muri yombi, jatawe muri yombi, jatawe muri yombi, yombi. Chifu maze iminsi yahanganye na meya w'akarere ka Rulindo yatawe muri yombi. Yitwa Ndagijimana Froduward yarasanzwe akurikiraniweho icyaha yo gufata umwana w'umuhungu w'imyaka 15 ku ngufu muri 2023 araburana arekurwa by'agateganyo azatangira urubanza mu mizi iteye Ukuboza yararekuwe maze asubira mu kazi maze meya amwirukana avuga ko yahinduye amazina y'umwana yafashe ku ngufu kugira ngo abe umwere nisanga atari we wabikoze komisiyo y'amakozi yasameye gusubiza mu kazi biragorana ahubwo birangira abaye umujyanama wa meya uriyo zunguruka gitifu yari agishaka icyo azamugira umwere mu rubanza rumutegereje niko gufata ruswa y'ibihumbi 50 yiho umwana yatinze kugira ngo azivuguruze nibagera mu rukiko akandika ibaruwa ivuga ko nta cyaha yakorewe ko ari we mutangabuhamya rukumbi akaba ari nawe wakorewe icyaha yararekuwe maze asubira mu kazi maze meya amwirukana avuga ko yahinduye amazina y'umwana yafashe ku ngufu kugira ngo abe umwere nisanga atari we wabikoze komisiyo y'abakozi yasameye gusubiza mu kazi biragorana ahubwo birangira abaye umujyanama wa meya kuri uyu wa 12 gushinga 2024 bari mu mugambi mubisha hamwe na Mporanyimana Eugene Ribuya bakaciye akurikiranweho icyaha cyo gutanga indonke gucyura umugambi wo gukora icyaha no gosha bitaba byo mu nzego z'ubutabera yararekuwe maze asubira mu kazi maze meya amwirukana avuga ko yahinduye amazina y'umwana yafashe ku ngufu kugira ngo abe umwere nisanga atari we wabikoze komisiyo y'abakozi yasameye gusubiza mu kazi biragorana ahubwo birangira abaye umujyanama wa meya yararekuwe maze asubira mu kazi maze meya amwirukana avuga ko yahinduye amazina y'umwana yafashe ku ngufu kugira ngo abe umwere nisanga atari we wabikoze komisiyo y'abakozi yasameye gusubiza mu kazi biragorana ahubwo birangira abaye umujyanama wa meya yararekuwe maze asubira mu kazi maze meya amwirukana avuga ko yahinduye amazina y'umwana yafashe ku ngufu kugira ngo abe umwere nisanga atari we wabikoze komisiyo y'abakozi yasameye gusubiza mu kazi biragorana ahubwo birangira abaye umujyanama wa meya